Ito kasi the function in the sense of ceremony sports and culture ni bagay payman ano invite kay mani saro by invite kay jangi payman bahai ma tong sar nang or phai asuk rung srung nai rong no asuk ke kha kupur bai lam sokoi bom hai ma tong ning khau sa abo to nukhai ke je student ni rong ni thani je professor tong teacher rong thani je love and gratitude manmani onek ang happy no tarpore ke je iro bhai nungmani je onek kisu no ang katal sika plus first time ang iro bhai nai je erom facility no kha to amo kaham no sar nang tabuk to thumung ha por kelek jak ke tabuk next generation kabang ma chini charai tongo hamya jinis kelek jak boron ke tam ko ka chani sar bro no kok to sarani ang sobsun sai tong je jaga interview ong a jaga nang sai tong je nang je kuno department of sports ong tong ba singing o ba je kuno sports sector ong tong ba on sector ong tong je nang adigi thangai nai nang nijini health no plus family ni je sik je je brok support khaimani abono tuine thangai gna ang je khakao je sanai hini next coming generation bagai Hamjak third category Putra Development. Here and all the dignitaries, professors, teachers, and HODs. First time ini kayak program plus orang experience kan baru kita experience je. Only cricket plus sports jadi sih yang besi saya mahu dari first ini college of fine ini president kayak itu tuh. Kita nervous nonton itu je trophy mana je first medal second medal dalam mana itu toka congratulation saya amul sangat sangat future di bagai itu orang itu toka all the best dan orang cepat kali baca kuno di department pun kali orang future bright lo family orang support kali tu so aku nak sangat sangat saya good luck tu di bagai agar family Friday year bagai. Thank you so much. Thank you. पहले विकी ने बताया मैंने बताया रूल्स बदलते रहते अच्छी बात नहीं है. Thank you everyone.